Ты малыша Ходжа бигу ки ман манам наман Ходжа бигу ки ман наман Тони ману суканам Hadi hami bu mayda bakın olsun. Adar kızı like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it chop and eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me doing sloppy, shooting out the big body. I walk around like that nigga. Йо, вақте ки бачаҳо дар Берлин мебинад духтари хушрӯро, чӣ хел реагировать мекунанд дар Россия ва дар Тоҷикистон? Привет, можно с тобой познакомиться? Да, Ксения. Очень приятно, Давид. На-на-на-на-на, хошо шакалам зад. Пистачараби, яса, духтари хола. Чӣ фигура, чай таниш доштай. Чад дар даҳанат баринам твари ҳаром. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xBet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. Рейд барои занҳои бероҳат чанд сум меган? $2000. Қимат нест? Я ҳафта қатиб нестам. Дубаяк мешава? Охо, дубаяк. Рейд агзаронем қати Рустам. В общем, видео рахтон тамошо карден, фаҳмиден. Хочешь нос закурить? Давай попробуй, я никогда не пробовал. Короче, надо вот так надо сделать, вот так. И закурить, братан. Закидывай, да? Да. Давай, вот я в кучку собрал. Да. И что, вот так вот, да? Да. Вот так вот. Нормально вообще. Нормально? Жумена! Жу? Run. Hey در آتش عشقت سوختم خدمتم تسلی دقاش چشمکات سیاه نگاهات یسلی شما رو زن و شوهر اعلان می نمویم تبریک. بله بودم از زن گرفتم ای چی خطایی کردگی ما بود دیگه حیوت ای قرص خود کردم ای قودم اومدگی چه می قرص خوده میرفتم یه سیچکه چه میگرفتم تا مردم هم میکشون میشتم هرج زده عروس قبل دولی را چخه میخورم خیلی بازو میخورم و چند بانی دولی هم میخواستگیش نگرفتم با یه عروس جوره هم بود خدا میدونه یا چکو کدگی هم بکسته به دردی سر نشسته بودم پول دادم و دردی سر خریدم بله تو چی نیدولی؟ مرده تا ترش کده شیشته ای؟ ما؟ نه همه سده ای همه سده محوسی که شورم بس کدم ما مستی رفت و به وفوی به دل بس سریخم بستی رفت قدید ما خیلی زدم نکی اودم نشیدی ما پتسانی خوب بدم نکی گندم هم دیدی ما دودی تم و کور سرمتی گلی پامپرز خرد رنگی سالفیتکا سلام، امروز درباره انتخابات پرزیدنتی و یا ریاست جمهوری تاجیکستان صحبت میکنیم و هم درباره آنهایی که میخواهند رهبری آینده کشور شوند. در این میان پیشبری نامزدی عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی بحث و شبهه زیاده را برانگیخت که آیا او در واقع میخواهد به جای امام علی رحمان رئیس جمهور شود و یا فقط برای دموکراسی نشان دادن انتخابات در این کارزار شرکت میکند. Если хочешь получить то, что никогда не имел,
Стан кем никогда не был. Как-то так. Нихуя себе! Ай! میفرد کوری خونک نیم میترسم نمیتونم گفتم من میترسم توی میگذرد موسیمی توی میگذرد شما اینجا شیشتین چند تا توی میگذرد بچم این سال گذرد سال دیگر باز آید ای آتای تو سال دیگر عمری بچت میگذرد چی میگوی؟ دادزده میگه چی میگو شما اون خونده خونم سیاهی نگاه میکنم اولی گاه میزنم خور میکنم اینجا هم آب میرم خودم تو خود میترسم میفهمه میترسم خود تو خواه شما میترسی؟ خیلی بیا بین ما چند خوب کن؟ نه اینجا غرمای؟ غرمیو Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Занзиру Кабиджи канал Чилика Бардора. Сесаде шасият волта Райдер ванилен подарка да дуруни торта Басои бузбала Баробари гушка дани раб наджим бакала Адреналин тамази сарам Баробари задани бигмас